Tribunal Constitucional mi pleno juñunacuinimpi uyarjun, Congreso de la República, demanda constitucional mañacuscanta, Poder Judicial pa contrampi. Hinas papas mana puririchinapaj declararjun, Constitución pa pachak chunkajanchisniyuj artículo jatipas kakanampaj mañacuita. Magistradukunam chaskirjunku, iskay waranja iskay chunka iskay niyuj watapa, kimsa yupaychasja expediententa. Competencial mañacuita. Mañacuymi karurja, Congreso de la República pa competencia nisjawan, ati ninkuna maikama kasjanta jatipanankupaj. Perú suyupi Constitución Política kamachiskan manjina. Hinas papas, kay ati ikunata Poder Judicial huyuchita atinmanchu y chamanachu. Amparo mañacuykunapi. Llaqta amachaj defensor akllana pachapi. Congreso huk aklayninkunapipas. Estricto ampliatorio mana puririchisjamantañatajmi, Constitución pa pachak chunkajanchisniyuj artículo manta Tribunal Constitucional niramun, paikunapa makinpija manam kanchu chay atiimantatantiaija. Código Procesal Constitucional kasjanman hinamanmi rimarinaja. Estado ukupi, huk atiiniyuj wasi, atiiniyuj wasipa atiininta usuchiptin. Ichapa sarakinakuy kaptin. Ichaja manam chayja kanchu, estricto ampliatorio niskapi. Tukuykunapaqñataqmi Poder Judicialman astanjaku demanda mañakusqankuta. Ley plazota juzganman hina tukuchinankupaq. Hina hipanmanmi público audienciaman hayachinjaku. Tribunal Constitucional.